Fifi lava e te whātala whātulu tātua tunu le nei whai unga le yaso e tala fau mai Sāmoa o se mai ele whāwhonga. A o tau soa lau pule ai le mata opo ma le whawhitau le ntula i mai le maota ngase ngase ulu mto tua e na ua le ai leo ne tau mafa mō ngase ngase o lo tau fia e na ua au tasi le au kuka e o atu le to se fulma le wha o le a lefe ngā ruenga o na ua o atu le se fulma le tasi tutongi e le i maua lava o lātou overtime o le tau mawhatanga o le tae au na tūla i mai ei le whawhitau li mai na oka i nei loa tau mafa mo le awa uli o le ainga le a fiafi ma le ainga o le tae au nei. E tali tonu le li fo mai si nia o lungia Dr. Tito Kamu o le wha le tonu e le o se sasi mai le malo ai e mai i le pulenga mai ua mahe a whai o nei e fautua ina le pulenga e sila sila tuto ai tūlanga i e tutongi mo i lātou ona e le on tutongi tele e i titi se le ni lātou te maua e na o le tai valua whetā lai le tau sanga. Mai nei e sauno foi o se teimi mua mua le nei mai le silia i le lua se fulu tau sanga o a vea mafo mai manga lue i le maota ngasa ngase wa tūlai mai ai se whawhitau li whapea wa le ai ni tau mawha mo ngasa ngase na wham nino e ulungia. Nā tai valua whe, ai whika i ei, tai te rau rima se fulu vai aso, au o se fulu tasi e tutongi o anafi. Lei mai se overtime, au o mawhata atia mera malo, e reo te whautara malo, a le whautong tākata whainga ruenga. E na wata pae le TV tasi se whamaram na manga, mai i le sui officer Celia mtanga ruenga, tanga loa Robert Thompson, na i sau noa. E sa o na lefta fate ia e fo ia o tae au le usu mai le ngā luenga ia e wala au mai ia le tua wala lai o i le whawhitau le tae au i o ntau puna le wo umana toi soa lau pule ma whata oto ia ufuanga ia o le peon fo ona iei le tua inga whape o whaiese o le ala mai whaatino aluenga ale pūlenga ma le mtanga aluenga. E whai fuafua i ala fua ma whai whaavai o man whaatatia mai el malo. E le opose lilo o le ta oto le pākeki tele lava le al malo le ana le pāsia i le painga wa tuana iatu. O le ala wa tutonu le palemene le o lua ne vai aso ia le o ila i tono pātetine le e koa o mai le awhangi le division le te minei onga o le division le o se division 4 kua whaatu le tausanga le na tea o le alawa i kokongo o le pākeki le fōu ia vaenga o mai ia ai o le mea ua tupu. O umana whai e whetuna inga o le au whainga ruenga i lalo o divisions. Lea lai tūla i ei le whawhitau li lea. Wa le mwhai o na maua whaatasi o wataimi o ngai staff lai a ko i titi. Malisi au vaianga umalanga maua lako o wakaimi le peile a nafi. O lea wholana ele mato whono ana nafi na whai na whaama malama o mai ei tūlanga ia. Aile ono wha i ei le pūlenga. Olo o tu i la vai tai le Ministry of Finance, le Finance. I se awala e mwhai o na whaatino ai le tonginga, o le amata tonginga o wataimi a si vaenga le pe to sulu whaea. Sulu pe su whae i lato. O le mai kaure le ngumela tūlanga le. Ia, o mawhoi lana whai le mato whono arne tai au luwha tātia fo ia tūlanga a wale le tali atu fo i maraonga o ngasi. Le ua ngā lue e le pūlenga ma le mtanga luenga i tūlanga ia. O whatanoi nei le fo o le mtau pūlea i vaenga ia. Le whiongo le sui officer Celia le soi fua maloloina, tangaloa Robert Thompson. Wa au mai le whaai unga le whaamasinonga e le vaiaso le nei le mata opo, o lo mōli ai le li i a junior taloli mai le whio ango sane la valu i sa vai
le ua whaasaleina e solo atoa le whalipui. O le mata opule nei na tūlai mai i le tausanga o mawai. Na maliwe se tamaititi se furuma le lua tausanga le matua, a o moi te tono lona ta inamu, ai o so whaie e le ua whalipui a whao o iei le oti. E su enga le tua leo na fōra seal whamasinonga. O le toa tā mai o junior, e na ua ta'wa le tamaititi o na mātua, le whaapōriuli a le ua mōlia, ma le tua whawhine o le se furma le lua tausanga le ua maliu, o lo o iai lo na to lua whae poipo sea li saina. Mai o so enga fo i a leo, na māwai ma se paipai le ua mōlia e ulai le aisa. Ma le tala whai u, wa whiriwhiria le tamaita i presidente o le asosi kirikitia tamaita e Sāmoa, o se tasi o sui o le komiti whaatonu o taalonga kirikitia le langi le tūpao tamaita le tamaita i asa la stella vaya. Mo le silafia, o se ulua i sui mua lea mai Sāmoa po se atunu lai titi mai i le Pasifika, wa au sia se tūlanga whaapea, e ofia tua i se komiti whaatonton wina le taalonga kirikiti le langi. E le ngata la o se teimi mua mo se sui mai Sāmoa, ai whape nā foi i le Pasifika atoa. Me te misanga fo i a mai vi i ai fo i le tua le nei, so finga. A wai o te mua nei wa mawhai e ona i ei se sao fo i a po o se leo fo i o Sāmoa i a me se fo i le Pasifika. I te tono whaalanga mai au le o le kirikiti whaavao mālo i le vaenga la leo le administration. Pei lau leo o whiwhiria ia o i lea tō whinga wa awe ai masui o atunu e iwa sulvalo la langi o lo ta o associate members i tono kirikiti whaavao mālo. E fo i lea e whai mo lato sui rungo o le women's committee, po le International Cricket Council Women's Committee. E tolu i lato na whina wina lea noa. Le ua pale mai ele tamaita i asa lai le nei tūlangi a Asia mal Pasifika. Mai o se awa no ua maua na whae loa sa la, o le aia whina wina i la ngona o lo iai i le nei tūlangi wa watu le wha moenga i a te ia mal whatua tuanga, e wha leo i nai i le autu ma le fola e wha ta a te tia i por kalame, ma fuafuanga o lea fuita alonga i le larangi. Ma ua wha wawe pe lava le alanga upo le atunu, e au leina i lawa tamaitai. O le awa noa maua le tamaitai a sala e iwa tausanga, ai tolu tausanga ma toe whia leilo i longa po le review. Mai o le tinai a sala, o se tasi wai longa lana tautua le atina ina o le taalonga kirikiti, i tu tonu o le atanu. O tana fawia, e yeil whaamnianga le tualeanga i atu si o tātua tunu o le whaai unga le vaiaso, whasoi fuia.